na kanang disi hindi pampa ko Sofia ko lang gajing kustat yung nang COVID-19 kabangimi ko no kiyo de ladang gajing kulay ko lang menen tay ba kumbang ira le ho arja ka kandai ho arja ko ba borok ki dong siyang dukan hiudo kini ba maintain ya register banbu ya ka hansen tesa kumbang ong tekse begini bendang mas di ginong wanyo lani ginong sungyo kini bendang mas kinru banpek ya kidukan ke bekisong kenang bukan dan ngejing puntri balaraja balap ya gini ki nongsong dukan hiudo ki bomburam megene ngejing betha joksi mudabar bomburam megene ngejing betha jok sarkar usi mudabar musla ya gurukam na mangimka syu mengkang dengan sasin ya hiudo hakabi dipat begini ki ya sungguh baik di ini ki Portugal piladon ki pude kujengi hutai ya kadang-kadang ka ngomlem ka ikan menen buat serka ladang idam ka mungkin sah request ya i CM nomor jurusin bantu phalang iki enforcement kenang banida dapat ka jingdong tinggal ni ketika kumua ka besai na musim burabar segi pai ba no sosno kinongan jong no sungno bakare kam ko ka khia ba ta kama ba do ta na kadang kerpa buat no sim sting ni ka so bhai pikir ka haka song dukan yang tahu wanum beriutan dapat ada dukan sepi belum beriutan kang itu dukan wanum syak itu bukan restoran nang ta da idang ika mas da ibu ika register tenan itu lagi beri borong kenang kalau da jiak no ngajing jiak lala bantris itu giban hatu dukan dengan ni di jipun baik nak dijung si udabar da basisin mepat ba kipat ba kalau basiki kena kam kurang ya tasam tristik kapur kita kajing pecah jang sokan jang kehima ngam tip kila ban sim ya ka da nur kanu aan pin sitom iki nang banwan ra gandam malam ya kecil susi ya kajing pur jong ni yang jepang ngai ba ki brio bawan ro kin ya buram ya petrol kin nam lum brio than tang hakoi ke dukan ya thiet ban away khnang ba long ya changai we de ngakat pat bay dito kina sa dukan kinday ki way man ki try dukan kinlong ki awareness ya kinawan yaw bagin betha bagin ikai ki kini simlam ya kajing ketli phi biwan yaw dengamas phi biwan yaw ya sak sitasar te ya jeng kam changai ngakat pat ya kinong sa yaw kum menteri ban sat yaw ngakat pat surat ki nong du dukan ka basong ate po yodu jongi bakin long lem kinong pensyai ya kinong wanyo bakin buram ya kata keputukan